Ijambo amafaranga ryavutse ryavuyeho ku cy'amafaranga yiswe amafaranga. Mu Rwanda amafaranga yatangiye ryari? Mu Rwanda amafaranga yatangiye gukoreshwa ryari? Amafaranga mu Rwanda yaje asimbura iki? Imbere y'aya mafaranga tubona kandi dukoresha, mu Rwanda hakoreshwaga ubuhe bwoko mu buryo bw'amafaranga? Amafaranga yaba yarazanywe nande mu Rwanda? Ijambo amafaranga rituruka ku nshinga kuranga. Kuranga bivuga guhaha cyangwa gucuruza. Mu Rwanda rwo hambere abantu bacuruzanyaga ibintu bitandukanye, aho bakoreshaga inka, ibiribwa, imyenda n'ibindi bitandukanye, aribyo byitwa barter trade cyangwa se guhererekanya ibicuruzwa. Ijambo ifaranga ryaje kwitirirwa ikintu cy'agaciro cyakoreshwaga mu bucuruzi nk'icyuma, maze amafaranga aba inyito y'ibintu byose byifashishwaga mu guhaha no kwishyura. Kuki aya mafaranga tubona yiswe amafaranga ni ukubera iki? Amafaranga yitwa amafaranga ko ryavuye ku ifaranga, ari ryo ryari igice kimwe cy'icyuma cyangwa impapuro z'agaciro abantu batangiriyeho gukoresha ubucuruzi. Ijambo amafaranga ryakoreshejwe mu bucuruzi ubwo hatangiye gukoreshwa ibintu bifatika mu bucuruzi, aho guhahirana bakoresha ibicuruzwa gusa, baratangira bakoresha amafaranga. Mu Rwanda amafaranga yatangiye ryari? Mu Rwanda amafaranga yatangiye gukoreshwa mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 igihe Abadage bazanye ifaranga ryabo. Amafaranga yatangiye gukoreshwa mu Rwanda ryari? Amafaranga yatangiye gukoreshwa mu Rwanda hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda na 16 mu kinyejana cya y'Ababiligi. Ababiligi nabo bahise basimbura bazana ifaranga ryabo, aribyo bitaga franco-belge. Hanyuma ifaranga ry'u Rwanda urundi riza gukoreshwa kugeza igihe u Rwanda rubonye ifaranga ryarwo. Amafaranga yaje asimbura iki mu Rwanda? Mbere y'uko tubona aya mafaranga tubona, ese ni ubuhe bwoko bakoreshaga mu Rwanda mu buryo bw'amafaranga? Amafaranga yaje asimbura uburyo bwo guhererekanya ibintu, aribyo twavuze byitwa barter trade mu ndimi z'amahanga, aho abantu bahererekanyaga ibicuruzwa cyangwa serivisi batishyura amafaranga. Bakoreshaga ibintu nk'inka, amasaka, inzoga, imyenda n'ibindi, bigakoreshwa nk'amafaranga cyangwa se bigakoreshwa mu cyimbo cy'amafaranga. Aya mafaranga tubona yaba yarazanywe nande? Amafaranga yazanywe nande mu Rwanda? Amafaranga yaje mu Rwanda azanywe n'abakoloni. Abakoloni b'Abadage nibo baje bwa mbere mu Rwanda, bazanye amafaranga. Hanyuma ayo mafaranga yabo y'Abadage aza gusimburwa n'ay'Ababiligi, aho mu 1916 Ababiligi aribo baje gukoloniza u Rwanda, bazana n'ifaranga ryabo cyangwa se amafaranga yabo ubu tubizi uyu munsi. Amafaranga ni iki? Amafaranga yabayeho binyuze mu byiciro bitanu. Ndavuga aya mafaranga dushaka kandi tubona uyu munsi yabayeho binyuze mu byiciro bitanu. Amafaranga adufasha kubaho kandi tukabaho neza. Umuhanga mu by'ubukungu w'umunyamerika Irving Fisher niki yaba yaravuze ku mafaranga? Aya mafaranga saya tubona, ahubwo amafaranga n'icyo amaze. Amafaranga asize impapuro cyangwa ibiceri tubona, ahubwo amafaranga yo n'icyo amaze. Amafaranga dore ko kuyabona cyangwa se kugira ngo ntayagire akenshi biravunana cyangwa bikagorana cyane. Amafaranga ni ubuhe bwoko bw'amafaranga bwakoreshejwe mu Rwanda mu myaka yashize? Mu Rwanda amafaranga, ariko se kandi ni ubuhe bwoko bw'amafaranga bwakoreshejwe mu gihe cy'ubukoloni kugeza kuri Repubulika ya Kabiri mu Rwanda? Isano ndetse n'itandukaniro riri hagati y'amafaranga yakoreshejwe mu Rwanda mu bihe byashize. Ariko se kandi umurundo w'amafaranga tubona mu mashusho y'indirimbo ndetse n'amafilme ko kaba ari amafaranga? Aho ugiye kubana nanjye Niyonkuru Carine, nawe iyi ni Niyonkuru Media. Ubibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Mwanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Amafaranga yakoreshejwe mu myaka yashize mu Rwanda. Inote zabanje guhindurwa ku itariki ya mbere z'ukwa 12 muri 1994, zishyirwa ku isoko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1995. Icyo gihe
gihe zahinduwe zose hasigara gusa inote y'ijana, igiceri cya 50, igiceri cya 20, igiceri cy'icumi, cy'atanu, cy'abiri n'igiceri cya rimwe. Icyo gihe inote zose zakoreshejwe mu Rwanda zariho indimi ebyiri, Igifaransa n'Ikinyarwanda. Ariko kandi dore inote yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu 1995, inote ya 500. Dore inote y'igihumbi yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu 1994. Ariko kandi dore inote y'ibihumbi 5 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 mu 1994. Nyuma y'imyaka ine hakozwe izindi inote nshya, inote ya 500, inote y'igihumbi ndetse n'inote y'ibihumbi 5 zisimbuzwa byose hamwe uko byakabaye byari bigize inote zasohotse mu mwaka w'igihumbi 1994. Inote zakozwe mu mwaka w'igihumbi 1998 nazo zariho Ikinyarwanda n'Igifaransa gusa. Dore inote ya 500 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 mu 1998. Dore inote y'ibihumbi 5 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 mu 1994. Nyuma y'imyaka 3 mu mwaka w'ibihumbi 2003 hakozwe inote nshya, inote imwe y'ijana iza gusimburwa n'iyari imaze imyaka isaga 20 ikoreshwa mu Rwanda. Inote nshya y'ijana yacapwe inshuro ebyiri mu mwaka umwe, yabanje gukorwa mu ndimi ebyiri, Ikinyarwanda n'Igifaransa nk'uko byari bisanzwe. Hari ku itariki ya mbere z'ukwa 5 mu 2003 ihindurwa ry'igiceri, igiceri cya rimwe, igiceri cya 5, igiceri cy'icumi, igiceri cya 20 ndetse n'igiceri cya 50. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 hakozwe ibiceri bishya bisimbura ibyari bimaze imyaka isaga 20 bikoreshwa mu Rwanda. Uko ari 5 byari bisimbuwe: igiceri cya rimwe, igiceri cya 5, igiceri cy'icumi, igiceri cya 20 n'igiceri cya 50. Naho igiceri cy'amafaranga 2 nticyongeye gukorwa ukundi. Ariko kandi dore ibiceri byasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2003. Ibiceri byose byasohotse biriho ikirango ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hakabaho ubwoko bunyuranye bw'ibihingwa byera mu Rwanda. Ikindi ibiceri bishya byari bihuriyeho nuko byose byari bifite ururimi rumwe gusa rw'Ikinyarwanda. Inote y'ijana. Dore kandi inote y'ijana yasohowe ku itariki ya mbere z'ukwa 5 mu mwaka w'ibihumbi 2003, isohoka mu ndimi ebyiri. Ururimi rw'Icyongereza se kandi rwaba rwaratangijwe ku note ryari? Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda ururimi rw'Icyongereza rwaba rwaratangijwe ryari kwandikwa ku note? Nyuma y'amezi ane inote y'amafaranga ijana ikozwe, yahise ihindurwa ikorwa mu ndimi eshatu, mu Kinyarwanda n'Igifaransa hongerwaho n'Icyongereza, ari nabwo bwa mbere cyari kigaragaye ku note z'u Rwanda. Inote y'ijana. Dore inote y'ijana yasohowe ku itariki ya mbere z'ukwa 9 mu 2003 mu ndimi eshatu. Guhindura indimi zikoreshwa ku note hakongerwaho Icyongereza byatumye nyuma y'umwaka umwe n'izindi note zisanzwe zikoreshwa mu gihugu zihinduka, zinakorwa bundi bushya zidafite aho zihuriye n'izazibanjirije, haba mu mabara, ibirango n'ibimenyetso. Dore kandi inote y'ibihumbi 5 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa 4 mu 2004. Dore kandi inote ya 500 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 mu 2004. Ariko kandi dore inote y'igihumbi yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mu 2004. Nyuma y'iminsi 30 hakozwe indi note nshya itarahozeho mu Rwanda, inote y'amafaranga 2000. Iyi note y'amafaranga 2000 yasohotse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu 2007. Igiceri cy'amafaranga 100 cyasohotse mu mwaka wa 2007. Igiceri cy'amafaranga 100 nticyahinduwe gusa inoti yari isanzweho, ahubwo ni nacyo cya mbere cyagaragayeho inyito Banki Nkuru y'u Rwanda yasimbuwe na Banki Nasiyonari y'u Rwanda. Banki Nkuru y'u Rwanda inyito yatumye hasubirwamo inote zose zanditsweho Banki Nasiyonari y'u Rwanda, uretse inote y'amafaranga 2000 yakozwe mu mwaka umwe n'igiceri gishya, byombi bigashyirwaho Banki Nkuru y'u Rwanda mu mwaka wa 2007. Izindi note 500, 1000 n'ibihumbi 5 zasubiwemo ngo zihuze n'inyito yari yemewe. Dore inoti ya 500 n'inote y'igihumbi byasubiwemo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2 mu 2008. Kuri izi note nshya za 2008 inyito ya guverinoma nazo zashyizwe mu Kinyarwanda. Dore inote y'ibihumbi 5 nayo yaje guhindurwa ku itariki ya mbere z'ukwa 2 mu 2009.
Ese ururimi rw'igifaransa rwaba rwarakuwe ku note mu Rwanda ryari? Nk'uko igihe icyongereza cyongerwaga ku noti y'ijana byabaye ngombwa ko n'izindi zose zihindurwa zigashyirwaho icyongereza, ni nako bimeze. Ni nako igifaransa cyakuwe ku noti ya 500 inahindurwa yose uko yakabaye. Dore inoti ya 500 yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 2013. Inoti zari zisigaye, inote y'igihumbi, inote y'ibihumbi 2 ndetse n'inote y'ibihumbi 5 nazo zaje kuvugururwa ngo zubahirize iri hame rya Beneri nk'uko byari byemejwe na guverinoma y'u Rwanda. Hagati aho inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 mu 2014 yemeje iteka rya perezida rishyiraho inote nshya y'ibihumbi 2 n'inote y'ibihumbi 5. Izi nazo zahise zandikwaho mu rurimi rw'icyongereza. Ibiceri nabyo byagiye bisubirwamo mu bihe binyuranye, bikurwaho Banki Nationale bishyirwaho Banki Nkuru. Mu gice cya mbere twarebe hamwe ubwoko bw'amafaranga yakoreshejwe mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'2014. Reka ariko kandi turebere ubwoko hamwe bw'amafaranga yakoreshejwe mu Rwanda kuva mu mwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1961. Ari nako dukomeza kwibukiranya ikoreshwa ry'amafaranga mu Rwanda mu myaka yashize, ko yagiye ahindurwa ndetse n'ibindi binyuranye byinshi, burya ngo utazi yava ntamenye yagana. Dusubiza amaso inyuma gato. Guhindurwa kw'inoti y'amafaranga igihumbi yemewe mu Rwanda nk'uko yashyizwe ahagaragara ku itariki 21 z'ukwa 10 mu 2015, yujuje inshuro 17 amafaranga akoreshwa mu Rwanda amaze guhindurwa mu myaka irenga 20 ishize. Amafaranga ntiyigeze ahindagurwa kenshi, ariko zimwe mu mpinduka zagiye zibaho zatumye inote zimwe na zimwe zicika zigasimburwa burundu n'izizikoreye mu ngata. Ibi bigaterwa no kuba mu Rwanda ifaranga rishya rikuraho iryaribanjirije, bitandukanye nk'uko bimeze mu bindi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, aho ifaranga rishya rikorana imyaka yose n'irishaje. Mu gihe cy'ubukoroni amafaranga ya mbere yakoreshejwe mu Rwanda ni amarupiya yakoreshwaga muri Afurika ndage y'Iburasirazuba, mu Rwanda, Uburundi na Tanzania. Ni naho hakomotse imvugo ivuga ngo urupiya, imiya cyangwa urumiya. Kuyashakisha cyane akaba ari byo byabaye imigani myinshi irimo urumiya rwamize inshuti, kubera ko urumiya rw'icyo gihe rwari ruhenze cyane, rukabona umugabo rugasiba undi. Ahanakorwaga igice cyarwo 1/2 cyangwa se igice cy'igice cy'urumiya. Twibukiranye ku ntambara ya mbere y'isi. Intambara ya mbere y'isi yatangiye mu mwaka w'1914 irangira mu mwaka w'1918, kandi mu ntambara ya mbere y'isi Ubudage bwaratsinzwe. Bimwe mu bihano bwahawe harimo kwaka ubukoloni zose. Muri ibyo bihugu harimo n'u Rwanda rwaka Ubudage buhabwa Ububiligi. Ni nabyo byatumye intambara ya mbere y'isi yirukana Abadage muri aka karere, bituma mu Rwanda hatangira gukoreshwa ifaranga ry'Ababiligi. Nyine Ababiligi bari basimbuye Abadage mu Rwanda, ariko nanone bihuriweho n'ibihugu bitatu: igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ifaranga ryarakoreshejwe kugeza mu mwaka w'1961 u Rwanda rubonye ubwigenge rugatangira gukoresha ifaranga ryarwo. Hagati aho mu mwaka w'1960 mu kinyejana cya 20 kugeza mu mwaka w'1962 hakozwe amafaranga mashya akoreshwa gusa mu Rwanda no mu Burundi, ariyo yaya. Inyuma y'ubwigenge buri gihugu kimaze kubona amafaranga yacyo, u Rwanda narwo rwatangiye kugira ayo rwigengaho. Dore ubwoko bw'amafaranga yakoreshejwe kuva mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka w'1973 muri Repubulika ya mbere. Ariko kandi se ni ayahe mafaranga yakoreshejwe mu Rwanda mu gihe cy'ubukoloni? U Rwanda rwakolonijwe n'ibihugu bibiri. U Rwanda rwakolonijwe n'igihugu cy'Ubudage mu mwaka w'1897 kugeza mu mwaka w'1916, ariko kandi u Rwanda rukolonizwa n'igihugu cy'Ububiligi guhera mu mwaka w'1916 kugeza mu mwaka w'1962. U Rwanda nyine rubona ubwigenge mu mwaka w'1962 mu kinyejana cya 20. Abadage ni ayahe mafaranga yakoreshejwe mu Rwanda mu gihe cy'ubukoloni? By'ukuri ntibakolonizaga bonyine, kuko n'abapadiri bera n'abandi bashakashatsi wasangaga bafite aho bahurira n'imiyoborere y'igihugu, kandi aba baturukaga mu bihugu binyuranye byo ku mugabane w'Uburayi. Mu gihe cy'Ubudage nta mafaranga yakoreshwaga hagati yabo n'Abanyarwanda nyirizina, kuko ntacyo bahahaga nabo, mu gihe Abanyarwanda bo bari basanzwe bakoresha uburyo bw'iguranisha, ari byo bita barter trade mu rurimi rw'icyongereza. Byakorwaga abantu
bahanahanaga ibyo bafite bikavunjwamo ibyo badafite. Agatebo k'ubunyebwa akagurana n'ufite ingemeri 7 z'ibishyimbo. Utanze ukuguru kw'inka agahabwa ikindi akeneye. Ese ni ryari hakoreshejwe ifaranga rimwe hagati y'ibihugu bibiri, u Rwanda, u Burundi na Kongo Mbiligi? Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, u Rwanda rwakolonijwe n'Ababiligi. U Rwanda rwari rusanzwe ruyoborwa hamwe n'u Burundi, aribyo bitaga Rwanda Urundi. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage, Ababiligi barabikomeje bashyiraho n'ifaranga rikoreshwa mu bihugu bitatu mu karere. Amwe mu mafaranga yakoreshejwe mu bihugu bitatu kugeza buri kimwe kibonye ubwigenge bwacyo: Banque Centrale de Congo na Rwanda Urundi. Uretse aya mafaranga yarahuriweho n'ibihugu bitatu, amafaranga ya Kongo Mbiligi yakomeje guhabwa agaciro mu Rwanda no mu Burundi kugeza igihe ahuriweho gusa n'u Rwanda Urundi. Dore amafaranga yakoreshwaga Banque Mission y'u Rwanda Urundi. Nyuma y'ubwigenge buri gihugu cyatangiye gukoresha amafaranga yacyo bwite. Ariko se kandi umurundo w'amafaranga tubona mu mashusho y'indirimbo cyangwa amafilime ari amafaranga koko? Oya, kubera ko dore ukuri ku murundo w'amafaranga ubona mu mashusho y'indirimbo cyangwa filime. Niba warigeze kureba amashusho y'indirimbo nka Make It Rain ya Joel cyangwa filime ya Kasa, ushobora kwibaza nyirari amafaranga berekana cyangwa n'imbara y'abantu bagaragara bayafite mu mashusho. Ukuri guhari nuko hari amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga menshi tubona muri za filime n'amashusho y'indirimbo. Akenshi iyo hagiye gukoreshwa amafaranga menshi mu mashusho, hakoreshwa amafaranga mahimbano, cyo bita proper money. Gusa nanone hari abiyambaza imbaraga z'ikoranabuhanga mu gutubura umubare w'ibigaragara mu maso. Ku isi hari ibigo birenga 20 byemerewe gukora amafaranga azifashishwa mu mashusho y'indirimbo cyangwa amafilime. Richard Papoti ni umwe mu bafite ibigo bicuruza bene ayo mafaranga binyuze mu iduka afite mu mujyi wa Atlanta. Amafaranga y'uyu mugabo amaze gukoreshwa muri filime zirenga 170 mu ndirimbo z'abahanzi barimo nka 50 Cent, Lil Wayne, Kendrick n'abandi batandukanye. George Bryson ufite ikigo gikomeye mu gucuruza aya mafaranga ICSS Proper, mu mwaka w'2000 hawe ikiraka cyo gukora miliyari ibihumbi z'amadolari y'Amerika agakoreshwa muri filime ya Rush Hour 2. Icyo gihe hari bamwe mu bari mu ikorwa ry'iyo filime bibye kuri ayo mafaranga mahimbano bashaka kuyakoresha mu buzima busanzwe. Amakuru yamenywe n'ikigo cy'ubutasi cya Amerika gitangira kwinjira muri ubwo bucuruzi bw'ibigo bikora amafaranga mahimbano akoreshwa muri filime n'amashusho y'indirimbo. Ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibigo bikora aya mafaranga hari amabwiriza bigomba kugenderaho, ndetse ibikorwa byabo bikagenzurwa hafi na USA Secret Service. Ibi byakozwe mu rwego rwo kwirinda ko hari uwakwiba aya mafaranga mahimbano akayakoresha mu buzima busanzwe. Ibi bigo bitegekwa ko ayo mafaranga agomba kuba afite uruhande rumwe rugaragaraho inyandiko gusa, urundi nta kintu cyanditseho. Iri tegeko ryashyizweho nuko ishusho ya Benjamin Franklin igaragara kuri aya mafaranga igomba kuba idasa neza n'iri ku mafaranga asanzwe akoreshwa. Ikindi bahindura ni ibirangantego bigaragara kuri aya mafaranga, ndetse sinyiho igomba kuba itandukanye n'ibiri ku mafaranga yemewe n'amategeko. Kuri aya mafaranga mahimbano agaragara muri filime za Hollywood hagomba kuba handitseho ijambo Promotion Pictures Use Only, bisobanura ko ari agomba gukoreshwa mu mashusho gusa. Ese mu Rwanda bigenda bite? Mu Rwanda si kenshi hakorwa filime zigaragaramo amafaranga mahimbano menshi nkuko bikorwa muri sinema za Hollywood cyangwa n'ahandi. Gushaka kumenya uko ibi bikorwa muri filime zikoreshwa mu bw'imisozi igihumbi cyangwa se amashusho y'indirimbo, gihe yaganiriye na Rukundo Paulo, umusesenguzi wa sinema, umukinnyi kandi n'umwanditsi n'umuyobozi wa filime. Rukundo avuga ko rimwe na rimwe iyo bagiye kugaragaza amafaranga menshi aba ari mu gikapu hakifashishwa ibintu bitandukanye birimo impapuro zishyirwa mu gikapu, imbere hejuru hakanyanyirizwa amafaranga y'ukuri asanzwe. Mu Rwanda ntabwo ndabibona cyane nk'uko tubibona ahandi muri sinema. Tubasha gukora ni ukwifashisha imishandiko y'amafaranga asanzwe. Tugira uwo twita Propose Master, niwe ugena uburyo amafaranga azaza ameze. Nk'ubu kuriya tubona ari menshi mu gikapu, hasi habanzwamo ibindi bintu, warangiza ugafata amafaranga asanzwe make ukayanyanyagiza hejuru ku buryo umuntu afungura ukaba wagira ngo ni amafaranga yuzuyemo. Amafaranga arunze muri banki cyangwa mu bundi bubiko bw'ibanga yambazwa ikarito iri mu ishusho ya kare, komekwaho amafaranga inyuma.
ibi ni nako Hollywood bigena. Yakomeje agira ati ntabwo turagira ibigo bikora amafaranga ku buryo wabona nk'ariya banyanyagiza mu muhanda cyangwa batwika. Twe rero ushobora kubikoresha mu buryo banga ugakoresha impapuro nyuma mu mashusho akongerwamo amafaranga ku buryo uyabona wagira ngo ni amafaranga y'ukuri. Habamo kwigengesera cyane, ntabwo yaba ari amafaranga y'ukuri ngo nurangiza ngo uyatwe biba binagize icyaha gihanwa n'amategeko. Rukundo avuga ko mu Rwanda aho uruganda rwa sinema rukiyubaka hakiri byinshi bibagora mu gukora amashusho anoze bakeneye, gusa bishimira ko hari ikigenda gihinduka umunsi ku munsi. Rukundo ati ndasaba abantu kujya baha agaciro ibikorwa bya sinema babona kuko biba byagiyemo byinshi birimo amafaranga, ibikoresho bihita byangirika bikimara gukoreshwa ndetse n'igihe kinini tumara dutunganya filime. Ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga nk'ibisanzwe ndi Niyonkuru Carine, ariko iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe nimba utarabikoze, gukora share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Njye kandi ariko icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi uyobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media. Wifuza ko hari ibyo tuvugaho, amateka y'ibintu cyangwa abantu tukabivuga mu magambo arambuye, wabitwandikira hano muri comment maze tukazagaruka tubivugaho.